Assalamualaikum, nun pegah salam ke Bandung urang anu di poma yang jio-jio drone kadang tajareng merempok langsung ngon ayah poma gata yang jio di luar negara hadun ngon ada di Malaysia atau di Belanda atau pat mentong drone sedara kamu nyokajit nuwo jak sawa poma han mu madaro jio tanyo lung jaro menyotan tawo kena ba poma walaupun mangan gepajo bulu katumpo menyotan musaho anu ngon poma rasa bang dumpet ba abah getanyo mutan anu lam rantau luar gepuka pintu le poma ona gap tau gepike katro jiwa anu na ge kalon ti ana bacut gap jo gepike le poma katro kiriman gata maka tak ingat hai anu ke poma bio betatem petro bacut belanja uro mak megang di poma kamu tan anu jo mati ontaka kena kirim timpan poma terdalemang kadengon tape yang cukup metente ke anu poma tetapi jio pakiban hai sampai si bungong jambe jio ngon poma maka tak ingat jino tanyo betentaya pajan ke sampai tau ba poma menyotan tau ba megang pakiban lagi kadang hantro te tingo merumpo poma walaupun natani tau kedeh mak megang uro raya fitri kadang barabi kalaen kada poma kagwo kadang panggilan ilahi pajan lam tauhi wajah di poma ataupun gata wahai putih di kadang gua barabi katro kutika jatuh ngon ia mata di poma jatuh ngon jantung karena anu kandung hana bersama ba uro mak megang uroha urogot bulan got laganyo di gampung ngon Tuhan tulung kadang na pugu pajuh le poma ada gepajuh makanan banti gom gampung mutan anu kandung bandum tan rata nyo ke habalun walau ti patah narit ngon lidah ke Bandung gata tak ingat ke poma hai rakan metua ingat ke guna ayah yang nabak gata